جه سدیار کدام باش تماشاوان هیجا گشتک نوج نوچه جوره تی پیشکش کرن فرمان سر نوچه. پیمانی ناودولتی آل دژی داعش سبارتی گفین ترکیش با درباسمون عفرین دبیجه عفرین نل جر بر پرسایتیا ویدیه. پیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریه دبیجه تو بوهانش با آبکرنا هیزکنو جالی امریکای و نینه و او هیز نرواییه. نوند حميميم يا روسي لسوريا دبيجا عليكو أسد ناپجرينه جهوي لكونغرس سوتشي نينه بريطانيا جيتا كزيه لسر پشتبانيا خواج اوبوزيسيونا سوري را دكه. جارك دن سلاف عفرين مدس ببولتنا خوب كان بردف که هزن هفیمانی ناف دولتی آل دیجی داعشه ریان دیلونج روزنامه‌وانان را گوت عفرین دورکه جدروی دست هلاتو بر پرسایتی امریکایی و او پشتوانی پیاده بچکان ناکش برکو پیاده وکو بشکی هزن روبروبونا داعشه نابینه. هفپیمانی ناودولتی آل دژی داعش بسرکردایتی امریکای راگهاند. دور عفرینی یاکو انقره وکو دور کلشکری جخوره دبینه جدر وی دور دسهلاتاویه. بردف که هزن هفپیمانی ناودولتی ریان دیلون د کنگره کی روشنامه‌وانی ده تکس کر. روشا لشکری سرسینور سوریه و ترکیه و مجارا گفتگوی د جوینا کومیتا لشکری یا ناتوی به کل بروکسلی تیل دارخستن. دهجی وزارت برگری امریکای پنتاگون راگهاند بو کو او پشتوانی پیاده لعفرین ناکه. هروها امریکا پیاده بشک جهزن روبروبونا داعش جی نابینه. بردف که پنتاگون ادریان گالاوی ج آژانس آنادولیا ترکی را گوت بو امریکا پشتوانی پیاده لعفرین ناکه. تانی امریکا چکان جهزن سوریه دموکراتیک را دشینه. اما جکر کو ولات ویجی نبشک ج پروسه لشکری ترکیه یا پیشبینی کری لعفرینه. و داخواز همو آلیان کر کو تو پینگاوان برف زیده بونا ملانیه ناویجن. درباره آوکرنا هزکا سینوری نو جالیه امریکای و کویب سرکردایتی هزن سوریه دموکراتیک به سروک ترکیه رجب طیب اردوغان پیوندی کلیگل امیندار گشتی هفپیمانی ناتوی ستولتنبرگ کر. اردوغان دوباره تکزی خواه سر ردکرنا آواکرنا و هزه را گاند. گوت کو حول آواکرنا و هزه خدمت یک ریزیه سروری خاک سوریه ناکه. ستولتنبرگ جی جالی خوده گو ترکیه خودان مافه دم حکومت روسیه جا آواکرنا و هزیده ده خویا کرن و سربار کر کو ترکیه دولت کا گرنگه جه پیمانیا ناتویره. او دمکه گفین ترکیه سر عفرین زیده دبه و ترکیه به بردوامی رادگهینه کو آمادکارین و جبو پروسه لشکری لعفرین بداوی بونه. کو او راگهاندنین برپرسین حکومت ترکیه و سروکه و تونتر بونه. پشتی راگاندنا امریکای جه اگر آواکرنا هیزکا سینوری سرکردایتی سوریه دموکراتیک جبو پاراستنا سینور ترکیه و عراقی لگل سوریه هر وها چم فراته. ترکیه دوی دما داویده تو بارانا خوال سر عفرین جی کورتر کریه. کولگوری شروعکاران او یک بخواه بین کاوک جبو دیار کرنا هلوستا امریکای درباره وی یکید. شروعکار دبیجن اگر امریکا بیدنگی هل بجارد برانبری کریارن ترکیه لعفرینه و ترکیه دربازی عفرینه ببه. و دوی دمیده پیشبینی هری بهتر اوه کو پیاده به فرمی عفرین رادستی رژیم اسد بکه. هفیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریه پلان امریکا اجبا آواکرنا هزک سینوری لسوریه ردکه. دداخویانی که ده هفیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریه آنکو ائتلاف تکسکر که همو هول و پروژه که سوریه پارچه دکه هولین ردکری و نروایینه جبلی که کریزا سوریه و ایش و آزار سوریان جی آلوستر دکه. بله تماشاوان هجا لسر بابت عفرینه و گفن و توبران کرونا ترکیه جا عفرینه هروها کتامان دمیده جی امریکا نیازا خوش بو آوا کرنا هیزک سینوری لوی دوری راگهاندیه لسر وان هر دو بابتان لاستدیار کم میوانداریا اندامی کمیتا ناوندیه پارتیا دموکراتا کردستان سوریه برز نوری بریمو کریه برز تو بخیر هاتی استدیار که اف گفو توبران کرنا ترکیه جا عفرینه را ارمان جی چیه و تا چرا ده ترکیه جدیه به گفه کوپروسه کلشکری لعفرینه دست بی بکن
يعني زاني اف هلوستا تركيا و اف جافين كو ترك دكن اف افيكو اردوغان براستي مروف دكاري بيجي هاربويه يعني بله و اف توب باراندني كو غوندا قصف دكي وشار وشاروسكا يعني و افيكو تندراو هيزن تندراو او درع الفرات ونظام تشي تابعي تركيا اوجي حاضر دكن بيجينا من درباسنا وعفرين ابن يعني ما بستا تركيا واضحه زلاله يا كم تشت عفرين قزاك منطقاك دفرك امنه دفرك خلكي سيفيل تيدايا تمفاعل نووي تيدا تننا تسلاح جران ام بيجن كيميائي فيزيائي تيدا تننا بيجن عفرين خطر كيلسار انقره يان لسر اسطنبول تشيكي اف همو حجه اردوغان حزدكي الدهولا عفرين بدي داكو هزائم خو سياسي للشرق الاوسط سرخو سفك بكي چونكي راي العام التركي هي عالم هي شويكي قالك شوفيني لفا موضوعي دنارن يعني وكما قلتي تشاكي جران عفرينتنا تشتكتنا بله سيفيلين مدنينا بتري مليون كرد لعفرينة دجي بتري دسيسة حزار بنابرين عرب لعفرينة دجين منطقاك آمنة أردوغان لأردوغان بهانايا وي ما مستنوري دبيجا أو مطرسية هيزن كو أو بناو دكا تيرورست كما بس تاويجي بكاكية لسر سينوري خو كين بكا جبر ويكي أو بروسيكي لشكري لعفرينو من بجي دس بي بكا آخر نها اگر وی بیجی سرانسری سینور سوریا ای باکر پیاده تیدای يعني يبقى تیدای حتى پیاده عفرینه داوی حتى عفرینه ادارت کی پیاده عفرینه ادارت کی نه شرطیه بس پیاده او چکی گران و قرص تنن صواريخ الباب پیاده تنن عفرینه دو با ویجی يعني او خطر تن اف هلوستك شوفينيه واردوغان ادلب دا فشلي آنها تدي چند مهن على أساس أردوغان دا إدلب دا وإدلب دا باريزي وجيش الحر تدا نظام بشم داكو رأي العام التركي رأي العام السني حسب أردوغان رناكي بيجي تشوت الروجانة أفقس قند تدير رجيم أسد إيراني دهول ريف حلب الجنوبي سدو بينجو قند للريف إدلب الجنوبي سد قند يعني قالك سرعات جيش سوريا دربصنا في ادلب دبي اردوغان لادلبي مهزومه الرافيه ايمان ترسيكو امد بينان تشيا وقتي جرابلس وعزاز وبابي دانا اردوغان ايران برامبري وحلبر مقايضات بله افيكو روسيا تشافي خدام راندنا روسيا بلكي يعني تشتما ترسين دو كده روسيا قبول كي اردوغان درباسي عفرينه ببي داكو روسيا ادلبي تدمير بكي وك حاضناك قتدا تنابي سدست سيست شيشاني جبهه النصره تدا تندراو تدانا يعني وبيلن تركيا لعفرينه بدي داكو اوانات درباسي ادلبي بن وادلبي وك حاضناك اسلامي معروفه لسوريا يعني بشتي حلب ادلبتي الرقايه او انا خريكن ادلبي تدمير بكن واردوغان شافي خدام رينينها اردوغان خطبه روجانا دي عفرين وعفرين بابا بحث ادلبي بك كنت تشل ادلبي كري باشا لي ما مستنوري هن كاس دبيجن هن چالاك وانجي دبيجن هن شروكار دبيجن كو اگر اوه كي هيا كو بيادي عفرين رادستي رجيم اسد بك جاره كدن داغو تركيا درباسي وي دفرينه به تا چرا ده تلفرن نرينه ري شخو ده سيناريو لبيش عفرين هنا يان او ياتو دبيجي او شي راسته ايران رجيم اسد يعني ايران وايران لاعب رقم يكل عرض سوريا جي طهران اذا حتى بغداد حتى دمشق حتى بيروت ايران اساسا حزب الله اساسا نعم بلكي روسيا الشنده فر الحميمي مدار وطياره وجو ده لعرض ايراني ايراني خوين داي جبروي اما از بيجم دو سيناريو يان ايران ورجيم اسد توافقك اتفاقك القلوان واردوغان كا تشتكي وابكا ام بيجن دكا كرم كا
وتشاوج ما تسليم برجارك دن تسليم ما بكن بله لحفظ مياه وجه بيدا أنا والله يا أخي ده باشا ما نادى بالرجيمة تركيا يوي ببرا أفقالك نما ترسينا أبا يعني أجر رجيم ببن بس أجر أو جماعة إسلامي درع الفرات وما درع الفرات احتمالي دن سيناريو دي خرابة سيناريو دي جيش تركيا ريبدي جماعة الدرع الفرات أو خديرية أو مردار درباسي ناف عفرين ببن عفرين أبدا نحاضناك إسلامية عفرين أبدا قبولناك يعني سدينو دونهاش خلك ما يعفرين مدنينا ليبرالينا ديمقراطينا كشكما الجامعة دخونا يعني تيكداني روشا عفرينه ما بستا تركيا جي أرزاني خلك عفرينه تركيا دويردا نيلي خلك عفرينه نما موضوعك نابب تشافكي العفرينه ورين خلاص يبقى مسيطرش بو يبقى مبررات تركيا هنا نابي وصنابي خلكك هيا تركاجي رفضكي وجيش الحر رفضكي شحقي جيش الحر تنا اصلا نيفي وجيش الحريه خازن ايرش عفريني بكن جن وعيالي خو خلكي خاج عزازي ومنبجي وجرابلسي والريف ادلب رافينا هاتنا عفريني خانب كيري برنا يعني تيكداني روشي ما بس كرد بنابر ببن خلكي عفريني دركبي هجراك جماعي شي ببي او عربي ادلبي وجبهه النصره او يكون روسيا الواند دي شيشاني وميشاني جبهه النصره او جبهه النصره همو دتشيايلي لونرا نها ايرو اشتباكات لقلعه سمعان والباصفاني هنا او هيزن تندرا او درع الفرات وجبهه النصره يعني ما ترسين سيناريو دي قالك ما ترسين تيدا كيجان تو بيش بني دك كيجان سيناريو بهتر ورا جيب جيكرن نها لغوري خوناتا جروشا قشتيرا يا سبارتي عفرينه از بيجم جريداي موضوع ادلبيه لسه از بدقارم ادلبيه يعني اگر تركيا مصر به انه ون ادلبي ببن از عفرينه ببم سيناريو دي بمشي واجرنا بيجن وقتي بي او بكن يعني هر يعني تركيا لاعبك ضعيفه ايران اساسا يعني انها سبا ايران ورجيمي هرن دؤالا سوريا العفرينه فانن وبيجن خلاص جيش النظام هاتوا يعني مبرر نامينه تركيا تيكي ليه وكدي لادلبي تكدي يعني بيشتر سيناريو كي وصاب ويا تشاو جرابلس وعزاز وباب دان تركيا مقابل ايران حلب خار بله داقرتان احتمالي وصاداكو ادلبي ببن ادلبي داقرتين وواحدين السني تيك بدن وتدمير بكن روسيا ليه بدي اما او جبهه النصره همو بباساج الريف دمشق اني لور يعني از بيجم دو سيناريو البيش عفريني هنا ناس السنه عفرين وصاناميني قبول ناكن باشا هل وسط امريكا تتشاوت خوينا بتايبتي ام بيجن بهتر هفيمانيا ناف دولتي التحالف دولي دماكو دبيجا عفرين دبركه نجوان دبر كود بن دس حالاتا ويدا يانجي نجوان دبر كود بن بربرسايتيا هيزن هفيمانيا ناف دولتي كو بسر كردايتيا امريكايه اف يكتي واتي كو امريكا ريد دا تركيا كو درباسي عفرين باجر بخازه يعني تي واتي كو امريكا يجي اريكريا لسر درباسونا تركيا جبو عفرينه زاني امريكا اري العراق وسوريا وهبونك خاهيا بس امريكا نهاتي سوريا وعراقي برجريا كرد وكردستان ايام برجريا عفرينه وكركوكي ودهوكي ونظام قامشلو بكي نا امريكا جبو برجوندي خواتي امريكا دبيجي ابن از هاتما سوريا وعراق من هف بيمان نافليناي هف بيمانه نيف دولتي دجا داعش اويكو تصريح داي ديلون او اختصاصي ويدجي داعش درفاي داعش خلص عفرين درفاي خريطه داعش ده بيجي ما هاجتنا واصلا امبينا معنينا حقا امريكا اف جروبي امريكي نهار سوريا وعراق شغله اف جروب معنيه بمكافحه داعش تدي كركوك هموشو شاف خد نا اما ام دجي داعش ندجي حبابه يعني تشتن هنا امريكي دجي محور الايراني الروسي والنظام الاسدي بس امريكي بصبر امريكي نوك منو تاع عجلنا ويلا هالعفرينه ضد تركيا نهيل نا مهام وان محدد هنا لو انا سبا داعش لسوريا انا مين بيجي تمام اسكشي جا عراقي كشي 5000 شهيد جندي امريكي العراقي دان 15,000 معوق بله
وش عراق كشيل عراق جي ايراني راهيشت وسوريا جي ايراني ربيلي مستقبل سوريا ايران كي تحكم كي يعني ياكو نهي لبي تركيا درباس عفرين بي وايران بين امريكا بي امريكا فعلا حقته دبيجنا من معنينا منطقه سينوريا والفدري يعني تشتن هنا لي راق هانتنا امريكا كو او بنيازه هيزا كنو سينوري افابك بسكرتيا هيزن سوريا ديمقراطيك افيك نهلا كو اردوغان بهتر رشتربه للسر درباس بونا عفرينه تو قريدانين انا او هيز لشرق الفرات شيبويا او هيز كوباني حتى دير زوري نلعب فرينيه اگر شيبو بي اگر نراب هندن السر همي سينوريد نابرا سوريا وتركيا وسوريا وعراق هينغا تركيا بوغو تازل قامشلوت تركيا بوغو تازل حسكي بدم شنكي او هيز الحسكي ازل رقه بدم عفرين تشتكي دي عفرين مقايضي ادلبي وتشتندنن عفرين نجبو يعني اري اردوغان بيجي امريكا جاي شكي امريكا اردوغان تصدير ازمه دكي تركيا تصدير ازمه دكي مأزومه يعني الرجيما اردوغان ايرو ده حنبيزا ناتو داد حنبيزا روسيا داد ده افقص متناقضات شاود به كان جيت ناتو دا وتداري سوتشي حاضر دكي كان جيت سوتشي حاضر دبي كان جيت عثمانيه تداري حنبيزا صفويه ايرانيه دارويدني تشافا دا دمرينه ايران وري كركوكي ببي ايران تشافا دمرينه ايران هاري ادلب ببي دا كنت عفرينه بي يعني يعني في ام وكرد ام بيبقى انه رجيمات تركيا يعني كتي ازمات قلق تصدير ازمه دكي دي بس بالنسبه عفرينه تشتي تخوستن شيء ياك او بيدي نا ده حسابات امريكي ده هي والحسابات تركي ده هي وناد حسابات ايراني وناد حسابات رجيم اسد هميه غدر ليكري بلا او غدر الخو كرداناكي بلا او فقر حنبيزا كردي ديفلات عبد الرحمن ابو خلكي عفرين عبد الرحمن ابو حبسده عبد الرحمن ابو برده بحزاره خلكي عفرين بعبد الرحمن ابو رهنا برجريا عفرين بكي بله سياسات قدغه ما بلا نور بريمو فقر عفرين بلا تلفزيونات ما هبن بلا ام فقر النف خلكي ام برجريا عفرين بكي بس وقت تو رينادي تو داوي مستقبل عفرين ندستي فقو بيدا نخي يان تركيا ومجامعي اسلامي وين عفرين داقير بكن وخلكي ما ويروشا عفرين تيك بدن يانجي رجيم فادقاري ده حردو حالاتها مستقبلي بيادتنا چنكي بيادا خنا فيجي حنبيزا كردي جسير وجندا وفودي بيادا دارن شامي وتين ده كما بباريزنج تركا يعني باشه ولا سرتورين جواکی جی ما مستنوری گلک چالکوان بتایبتی چالکوان عفرین او داخواست کرن کو پیاده زندان خوا سپی بکش گرتین سیاسی لحم بیزا کردایتیه وگره و دب جوان سلوگان کود بیجا عفرین و سر که دب جوان سلوگان برده و تشتکی جدی لسر عرضه جی بکه لرخنه جی الوها تکرن هون وکو انا کسی وکو پدا کسی کو هلوستا وتا نهان نزلاله سبارتي عفرينه تو داخواني فرمي نهاتنا بلاف كرن برسبات تشيا نا زاني يعني حقيقه الكي هي رخنا بكي حقي زاني لوحه سوريا يعني او مشهد سوري هبو نزل انا واضحه يعني وقت ما يعني باشا بيد ابو عفرينه تشكري حتى انا كسبك انا كسحزبك جماعتك محكومه رجاوي كردستان محكومه ما نكوني مؤتمر خلقه مشلو بكره سي 4 سالا اجتماعاتي بدا كسل عفريني نابن لهر جافي خلكي الهلوستا ويا ما مستوى ام سادين نودن جي خلكي كرد لعفرين يجي الكوباني يجي للجزيره يجي ام وك جماوار وك خلق سادين نودن بلا منازع او انا هالقري تشاكن ام هالقري بروجانا توي كردينا بس ودي مثلا لكركوك تشبلو إخانتك أشكره بي الفرد تشتكي دي بي نمعقولة يعني عفرين داري يان جيش الحرتي يان تركياتي يان نظامتي باشا همزانا حرامك خلقنا في حلالته ده هذا صافي بك يعني تشتكوا بهذا الوضع ويتكي غلط نبس غلطة نبس يعني تشتن مقصودا باشا تو رجعوا من نتاج شامي دكي باشا خلكي بينا ببينا بلا ايشاف شفاتي لا عفرينه لا قامشلو خلكي مي بيادا خلكي مي
حق نکسی هفته ببینن اجتماعات بکن چاو امبرگریه بکن چاو باشه سبا خو پیشاندانک لعفرینه دبی و خو پیشاندانه گرک خلکی ما همی تیدا بی با نه يعني موضوع نه موضوع چند چکدار یه پگنه و یا اخی مادام یه پگل وری حق ترکیه در باس بی نه خیر نه خیر ام برگریش بر عفرین منطقه کردستانیه کردستانی صد صافیه صافی بلکی 0.01 عرب تیدا هبی یان ترکمانک تیدا تنه چه حقی ترکیه و جيش الحر هيا بيجنم كان رزقار بك هر ادلب رزقار بك هر حمايه رزقار بك هر عبدك يدنش خور رزقار بك يعني واردوغان جي يعني ثاني اردوغان تشتيك ودبي ودمدسبيك يمقو هاربيه شو هاربيه يعني باشا تو ازمات تهنه عفرينه وعفرينه وعفرينه تا ادلب هشتي تا سوريا همو هشتي تا شرق الاوسط هموش ايراني راهشتي تا كرسيا سلطان عثمان جاء ايراني ريشتي تنها كان يعني كان تشكدار يا بقال سرسيلوري عفرينه هنا خطر يصير انقره واسطنبول يشدكن اف بروباغندا اف دعايتي حزبينا اف دعايتي انتخابينا اردوغان انتخاباته بك لو انا جارتنا نجحي çünkü يجي برسكن كحلب كرقه كموصل بله حتى انها تركيا اعتبار دكي ولايه الموصل بشكل سلطنه عثمانيه كموصل اردوغان تماشا قوات هاني زمار وهاني نازان وبشترا باشد عهدي اردوغان ده موصل خراب ويا ادلب خراب ويا الرقه خراب ويا تنها تهاتيد بيجي والله يبقى خطر العفريني نه اف نظام التركي حزدك ازمات خو تصديرك سر حسابه كردا سياستك خو شوفيني بمشينه عفرين نائرو دور بيشكيريا عفرين جي 4-5 ساله دور بيشكيريا وقالك محاولات بين جيش الحر د عفريني كافي وقالك محاولات بين تركيا العفريني كافي دا كوره وشا عفريني تيك بدي كرد عفريني برافن عرب ورنشوني كردا بله گلک سپاس جبو آمده بونات الاستدیار که برز نوری بریمو اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکرات کردستان سوریه رببریا فرسکریا پیده هجمارک یاساین خوین تایبت بلشکریا خوین نتچاری گوهرتن تیده پاش وخستن و لیبورین جلشکریا نتچاری آستان کرن. رببریا فرسکریا پیده هن گوهرتن دیاساین خوا یه نرواده دوار لشکریا وی نچار دا کرن ولگوری وی گوهرتنه لیبورینا ارکه لشکری با آوائه که هردمی نمایه بتایبت یا الترناتیف بپره که او یک بتمامی نهشت. لگور و گوهرتنه پیاده جوانین کو جبر خوندن اخوا یا زانینگه هدکاری بون دمالشکری اخوا یا نچاری پاش و بخن اگر 2 سالان لدو هف 2 سال اخوا یا خوندن ده بسر نکوین نماتین بوراندن جه ارکه لشکری نچار و پاش فخستن نامینه هر لگوری و گوهرتنه جوان تکانی دایک اخوا لگور تمن دایکا وی تی بوراندن جه لشکریا نچار گوهرتنا یاسا لشکریا نچار یا پیاده دمالبات شهیدا جی لخواگرتن کو جوان کوبرایوی دی شر د جیانا خوژ دست دابه تی بوراندن جه لشکری هر وها مالخوین مالان تی بوراندن جه لشکرکرنه دی یک روشیده او جی اگر برایوی دی تمنه کی جیر 18 سالان به یان باف آن دایکاوی نخوشبن انجمن سوریا دموکراتیک حسده جعالی خود به بهانه کو ارکه لشکری ارکه کی جواکی و روشتیه برانبری جواکیه کو بوی رستگوتنه رواتیه که ددن نچار کرن جوانان جبو تولی کرن دناو هیزا خو یا چکداری ده وکو چاودر دبینن هر وها کسوکارو برای جوانن کو ناو هیزا وانی چکداری ده ج کار دکن مینا اسایشان به پار کرن ج پاش فخستن آن لیبورینج لشکری به بریارک فرمیج سرکردایتی چکدارن سوریا دموکراتیک درباری خوبخشن دنافچکدارن پیاده ده لگور گوهرتن انو یا یاساین لشکریا پیاده او خوبخش بریا درباسبونا 7 سالان جکار دناو یپگه ده نایم براندن یانجی دوی بریارک فرمیج سرکردایتی پیاده به دست ببینن جبو داوی بکار خواب بینن او یاساین نو یم پیاده هر وها در بدرن دورجی بوان گوهرتنان پابند که کو بره جوانن در بدر ین عرب کاری بون دما 5 سالان خوش لشکریا نچاری دور بخینن لی
او یک نما ولاتین دورین روجاوای کردستان ین جبو پیده جالیه رژیم اسد هاتین رادست کرن ین کو رگزنامه آن ما فینشتجیبون الولاتین دی به دست خستنه دکارن تنه 2 سالان لشکری اخوه پاش بخن و پیشلد و بلز تولی لشکری پیده ببن بریانها پیده جوانن در بدرن 4 دکرن لسر دانا باجیان لجهه لشکر کرن اوان لینها او یک نمایه و او جوان نکارن خوش لشکری پیده بکرن و پشتی کو جبر شر جوار خو در بدر بون پیده وان نچار دکه دیناف چکدارن وی دا شر بکن هجای گوتنیه کو لشکری پیده یا نچار یک جی گرینگترین سدمین کو جوانن کرد پنابر بونج روش آوای کردستانه هر وها بدهان خونیشاندان دیش یوی لشکری هاتین کرن شیرین کیلو آرک ولات روسیه دبیجه جهه تو کسی که هابونا اسد کنگرس سوچی در رد که نینه ونگاه حمیمیم یا روسی لسوریه را خواند که کسو آلین که بشداربونا سروک سوریه بشار الاسد کنگرس سوچی ده یا کبریار د 29 و 30 مهده وره گریدان جبو دیتنا چار سریه که سیاسی جکریزا سوری را رد کن جهه وان د کنگرس سوچی ده نینه ونگاه حمیمیم هروها آمجه کرکو والاتوه هولادیتنا چار سریه که جه کریزا سوری را برین آشتیان نردکه لبلد همان دمه ده بالافرینوانین شرکر روزانه بدهن ایریشان لسر باجار و گندن باکور سوریه غوطا روشالات پیکتینن هجای گوتنه که هر سی ولاتین گرانتیدار روسیه و ترکیه و ایران آمده بونا خوش کنگرس سوچی را یا که بریارت 29 و 30 مهده وره گریدان را گهاندن. بردفکه وزارت درویه بریتانیا را گهاند که دسته دانستاندکاری اپوزیسیون سوریه با ویکی جدی حول جبو دیتنا چاره سریه که جبو کریزا سوری رده پنگاو جبوی چنده آویتنه و بریتانیا پشتوانی دسته دانستاندکار یا اپوزیسیون سوریه دیکه دا کدره باز خود بردوام به. وزارت درویه بریتانیا لگل دسته دانستاندکار یا اپوزیسیون سوریه به سروکاتیا نصر الحریری جیویا و ده جوینه ده تکازیل سروی چنده هاته کرن که کریزا سوریه دوی لگوری داخویانی جنیف و بریاران نبدولتی 22-54 بیچاره سر کرن. روز گریفسر بردفکه وزارت درویه بریتانیا را گهند که سردان دسته دانستاندکار یا اپوزیسیون سوریه جبو بریتانیا ده چارچوبه هولن بریتانیا ده جبو دیتنا چاره سریه که جبو کریزا سوریه ته. هروها گریفسر گوت که ام لگل اپوزیسیون سوریه یک دنگن که چاره سریه هر دم جبو کریزا سوریه دوی ده چارچوبه پروسه و گوهستنا سیاسی راستقینه لگوری داقیانیا جنیف و بریاره انجمن اولهیان نافدولتی 22-54 به. بردفکه وزارت درویه بریتانیا دا خواز جحمو آلیه کی کر که رولک ارینی ده سرکفتنا دانستاندن جنیفه و جه بجه کرنا داقیانیا جنیفه و بریاره انجمن اولهیان نافدولتی ببینن.
ڕۆز گریفسەر سەربەر کرد و دەستەیە دەنووسەندکاریە ئۆپۆزیسیۆنە سووریێ بە ئاوایەکی جددی هەوڵ ji بۆ دیتنە چارەسەریەکەی ji بۆ کریزە سووریێ دەدێ و پێنگاو ji بۆ چەندێ ئاوێتنە و بەریتانیا پشتەبانیا دەستەیە دەنووسەندکاریە ئۆپۆزیسیۆنە سووریێ دەکێ دەک و دەڕێبازە خۆدا بەردەوام بێ بەردەبکە وەزارەتە بەریتانیا ڕژێمە ئەسەد بە دروستکردنا ئەستەنگیان لە هەمبەر دیتنە چارەسەریە ji بۆ کریزە سووریێ تۆمەت بەرکردەمەک و دانوستاندن ڕاستەڕاست ڕەتکردن لێ گۆریک و بەردەبکە وەزارەتە بەرەبانیا بەریتانیا ئەشکەرەکری دەستەیە دانوستاندکاریە ئۆپۆزیسیۆنە سووریێ وێ لەگەل ئەلیستەر بێرت وەزیرە دەوڵەتێ بەریتانیا ji بۆ کاروبارێ ڕۆژهەڵاتە ناوین و باکوورێ ئەفریقیا بجوێ. ئەژانسا سپۆتنیکیا رووسی دەهنووچەیەک بەڵاو کرد بە ناونیشانە مەزنترین بالەفردی جیهانê de alavekî nas ji bo Sûriyê dibe. Balafirek ji cûrê în 22 li esmanê bingeha hemêmîm ya leşkerî li Sûriye hat dîtin ew balafira ku mezintirîn balafir li cîhanê tê naskirin alavekî nas di nav de bû ew jî li gor Ajansa Nûçeyan ya Rûsyê Morodofya. Ew balafir dikare alavên giran hilgire mîna tanka T-90 alavên sistema berevaniya esmaniya İS-400 herwiha tîma wê ya balafirvanan ji 7 kesan pêk tê û dikare not tonî ta 500 kilometreyan bi leza 506 kilometr de demjimêreke de bigihîne. دربارەی داویترین پێشهاتە لە باژارê ئیدلیبê û gundewارê wê hejmarek welatiyên sivîl bûne qurbanî bi sedema êrişên kojaliyê balafirên rejîma Esed û yên Rûsyê ve têne pêk anî. Berevaniya sivîlê ragihan ku di encama êrişên esmanî li ser bajarekî û do gundan li gundewarê Idlibê 8 welatiyên sivîl di nav wan de 6 zarok jiyana xwe ji dest dan. لگل کتنه جمارک بریندار. برevaniya sivîl her wiha da diyarkirin ku balafirên şerker yên Rûsyê gundê pêş yê bi ser navçeya Maretin Ne'man ve bombebaran kirin. Di encamê de 6 zarok û jinek hatin kuştin li gel ketina jmarek birîndar. Serbarî armançkirina gundê Me'er şemarîn li başûrê Idlibê ku di encamê de jmarek qurbanî ketin. Her li gorî çalakvanan ku ji ber tobarankirinna rejîma Esed ji bajarê ji serê Şeqûr 5 welatiyên sivîl birîndar bûn. Heman çalakvanan amaje kirine ku balafirên şerker yên Rûsyê êrişek bi topên Napalm ya qedexekirî li ser malên sivîlan li gundê Elgedfa pêk anî û di encam de ziyanên maddî mezin rûdan. Berevaniya sivîl her wiha ragihand Zeviyên kol başûrê bajarê Xançêxûn rastî operasyonên esmanî vehet ji aliyê balafirên şerker yên rejîm û Rûsyê serbarî armançkirina bajarê Kefirnebel ku ziyanên tenê maddî bû. Girêdayî vê mijarê jê derin bi ser opozîsyona Sûriyê ji aliyê xwe ragihandin ku di encama şer û pevçûnên di navbera hêzên rejîmê û çekdarin bi ser opozîsyona Sûriyê ve. Li ser enîn, tilmeraq û xwîn we depşîna li başûrê gundewarê Idlibê 20 çekdarên rejîmê hatin kuştin. Li gel ketina hejmarek birîndar, serbarî têkbirina hin alavên leşkerî yên rejîmê ji aliyê çekdarên opozîsyonê ve. Piştî ku heftiya borîne tewên yekgirtî raportek belav kir tê de eşkere kir ku hejmara derbederên parêzgeha Idlibê yên ji ber êrişên rejîma Esed reviyane geheştiye bêhtir ji 100,000 kesî hejmarek rêxistinê mirovî û desteyên sivîl helmeteke mirovahî dibin navê helmeta Idlibê ya mezin ragihandin. Raed Asaleh rêveberê berevaniya sivîl de daxuyaniyekê de got me bes ji ragihandina vê helmetê pêşkêşkirina alîkariyên mirovahiye ji bo derbederên bajarê Idlibê yên ku ji ber êrişên rejîmê reviyane. Herwiha Asaleh got ku di vê helmetê de hewl wê bêdan ku alîkariya hemû derbederên Idlibê bêkirin. Nivîsingeha ragihandina bajarokê Hemûriyê amara qurbaniyên sê heftiyên borîyên li ser destê rejîma Esed bûne qurbanî belav kir. Nivîsingeha ragihandina bajarê Hemûriyê ragihand di heyama sê heftiyên borî de çekdarên rejîma Esed sê komkujî
لباجاروک کفر بطنا انجام دانه. نویسنگها نافهاتی سربار کرو گوت کد انجام کمکوژیان ده هجمار گلک هاتنه کشتن و به صدما ویران کرنا آواهیان هجمار سیویل جیانا خوش دستانه نهاتیا زانین و 157 کس بریندار بونه ده داوید جی نویسنگها راگهانا باجار حموری اشکره کر کوچکدارن رژیم اسد باجار حموری به 28 موشک و 2 موشکن عنقودی کریا ارمانچ هروها 15 جاران ایریشن اسمانی بسر حموری ده پیک آنینه ده انجام ده 42 خانی به یک جاری هاتنه ویران کرن و 175 خانی دن زیان بوانگه هشتیه. جدرکی لشکری اشکره کر که رژیم اسد و روسیه ری لهمبر در باسفون تروریستین داعش خوش کرن دما کجدرا زوری و بیابانا سوریه چکدارن تروریستا داعش برف گندوار روشلات حمایه هاتن. تیرورستن رخصتنا تیرورستی داعش لگندوارن روشلات حمایه به صدمه هبونا شرو پفچوناندنا برا چکدارن رژیم اسد و گروپن چکدار ده کاریه بر بلاو به و جماره گند کنترل بکه. جدارن میدانی جه گندوار حمایه را گهندن کود چند روزن بوری دا چکدارن رخصتنا تیرورستی داعش کارین گندن جب صفا عب القناة مرامي ابن هلال ابو حيايا الملولح لويبدا جب العثمان مسعدة عزيزية جب الرمان تل حلاوة بارودية جب الحنطة طرفاوي رسم البرجس خيرية الكبيرة الثلجية غزيلة الهرش تل الشور مليحة الكبيرة لغندوارن روجهالات حماية كنترول بكي جدران گوچیکو به صدمه هبونا شرو پفچونان دنا برا چکدارن رژیم اسد و گروپن چکدار ده تیرورستان رخصتنا تیرورستی داعش او گند به بروانی کرنو ایریشن بالفرن شریان رژیم اسد و روسیه کنترل کرنا جالی خواه جدرکی لشکری جمال پرا شام را گوت کو اف بوه بهتر جسه مهانو رخصتنا تیرورستی داعش گوندوارن روشالات حمایه بالهف کرن لگر رژیم اسد و روسیه کنترل کریو دا خویا کرن کو رژیم اسد و روسیه ری لهمبر درباسونا تیرورستن داعش خوش کرن دماکو جدر زوری و بیابان سوریه برف گوندوار روشالات حمایه هاتن هروها وی جدر لشکری اشکره کر کوچکدارن داعش هردم پشتوانی رژیم اسد کرنو لهمبر دا رژیم اسد او چکدار پرچک دکرنو بر دوام لسر پرچک کرنه وی جدر لشکری سربر کرو گوت او دورن دبن کنترول چکدارن رخصتنا تیرورستی داعش ده حتی وکن هج آلیه بالفرن رژیم اسد و روسیه و نهاتنا ارمانش کرن لیبله بتنه بالفرن شریان رژیم اسد و روسیه بتنه بنگهن گروپن چکداریان اپوزیسیون سوریه بمباران دکن ده داوی جدر لشکری گوت کو روسیه هبونا چکدارن داعش وکا کارتکا فشاری بکارتینه داکو ببهانه هبونا ترور بردوام به دست وردان دا لناوچه خستنا فریدوم هاوسی امریکی ده سهشنبه راپورتک درباره آزادی الولات جهانی بلاف کرده دا ولات سعودیه و سوریه به خرابترین ولات جالی آزادی و دا دیار کرن. هر لگوری و راپورت دیار کریا که ولات تونسه پلیا یکم به هفته خال ورگرتیه نوا ولات عربی ده تویدا کتنا آمجه کره آزادیان تیده به براوردی به سالا بوری و پشتر ولات لبنان تی به 43 خال ده پلیا سیم ده مغرب تی به 39 خال اردن به 37 خالان کویت 36 خالان که اف ولات ناوبوری دنوا ولات خودی سقای که برف آزادیه و دچه هاتنه هل بجارتن
او جیجالی رخصنا امریکی و همان راپورت هشمارک ولاتن دن هلبجارت لجیر لیسته ولاتن نآزاد او جی اون ولات جزائر 35 خال عراق 31 مصر 26 خال عمان 23 امارات 17 يمن 13 خال سربار يمن 9 خال وعربستان السعوديه 7 خال راپورت هروها آمجه کر که ولات عربستان السعوديه و سوریه و سودانه جهه خود نوالیسته خرابترین ولات جالی آزادی ولی جهانه گرتنه. رخصنا ناو دولتیا کوچبری EOM اشکره کرد بهتر جه 105 کوچبری دریای سپید خنقینه و نزدیک 2000 کس گهشتن اروپای دداخیانیه که در رخصنا ناو دولتیا کوچبری EOM راگهاند که جه دستپیکا سال 2018 حتی نها 109 کوچبر دریای سپید خنقینه جوانجی 176 کوچبر دریای سپید لکنارن لیبیا و 16 جی دنوا مغربی ده و اسپانیا خنقینه هروها رخصنه دداخیانی خود گوت که 1916 کوچبر گهشتن ولاتین اروپای جوان 841 کوچبر گهشتن ایتالیا 614 کوچبر گهشتن یونانستان و 461 کوچبر گهشتن اسپانیا. د سال 2017 د آلمانیا 118,000 ویزا جبو دان هوا مالباتی دانه پرانیا وان مالباتان که اوجی مالباتن سوری و عراقی بون. د سال 2017 ده المانیا 118,000 ویزا جبو دان هوا مالباتی دانه پرانیا وان جی جبو مالباتین پنابر این سوریه و عراقی بون. ده روزنامه هایل برونر شتیما یا آلمانی راگهاند که وزارت دروا یا آلمانیا 118,000 ویزا جبو دان هوا مالبات دان پنابری سوریه و عراقی. د سال 2017 ده دانه بویه که هجمارا ویزین سال 2017 جه سالین 2016 و 2015 بهتر بو. لگور روزنامه نافبوری که سال 2016 آلمانیا 100,000 ویزا و سال 2015 70,000 ویزا جبو دان هوا مالباتین پنابر دانه. لگوری و روزنامه که آلمانیا ددانا ویزیان ده تو جداهی نکریه نافبرا مالباتین پنابرا و مالباتین نورمال ده. روزنامه هایل برونر شتیما اشکرد که سال 2017 نیزیکی 41,000 پنابرین سوریه و 11,000 پنابرین عراقی ویزا شقنصلخانه آلمانیا ین دروا ورگرتنه او هجمارک جه سالین بوری بهتر بو که د سال 2016 ده 39,900 پنابرین سوریه و 8,300 پنابرین عراقی. د سال 2015 ده 21,400 پنابرین سوریه و 2,000 پنابرین عراقی ویزای آلمانی ورگرتنه. نهاجی لروجاوای کردستانی و لکمپین پنابرن بسادان مالبات لبنده دن هوا مالباتین خونه. لگوند حلوای بسر باجار تربسپیه کردستان سوریه و نمیج جبا بارینا بارانی هات کرن. جبر کمبونا بارانه ای سال بر همین چاندنیه این روش آوای کردستان دماترسیه دنه. شیخ گلال حقی پشتی نمیجا بارانه لگوند حلوه دا خوازا هفلی بورین و آلیکاریا هجار و پیوستی داران و دورکتنج گنهان کرد. يا أرحم الراحمين أمد هذه الأرض العطشة التي تنتظر رحمتك وأنت أرحم الراحمين. أنت أرحم بهذه الأرض، أنت أرحم بنا، أنت أرحم بهؤلاء الأطفال، أنت أرحم بها واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجوع والضنك واللواء. جبر روشا گشتیا خرابونا آرامی و تبلهویه لسوریه بگشتی و روجاوای کردستان بتایبتی بسادان پسپور و خودی باورنامه بلنج روجاوای کردستان کوچ بربونه لهرما کردستان جی وکه نمونه بدهان پزیشکن روجاوای کردستان بونه خودی ناوند و نورینگه.
شر لسوریه بردوامه و دگل بردوامی شر خلکوی ولاتی هول ددن جیانک باش بدسخینن جبر ویکی پنابری ولاتین آرام دبن و بشه خودان بهرمندی و هزرن تایبت گوجر دبیجن پنابراتیا خودان شیانن تایبت مینا پزیشکان به تایبت پزیشکن کودروشا جنگی ده پیوستیا ولاتین وان بوان بهتر دبه او جینه چار بون تبلی وی پلا پنابریه ببن نفس استمع وقتی ما ایش لحلب ذكر حلب فوضاك شيبو فوضاك زور مزن شيبو يعني وقت بوراد اوارب جبنيا تحتي وتدركب اما ايش ذكر ما دي او هبو لواء التوحيد نيفي شافي مثلا ما الخساكي ايش ذكر هات دمج دكتور تخديري ازبوم وقورت كيدبو مبرن قسمكي بداية مناسكر للسكريه حيا فرصتها ما قويا قد يفاكلوا شكيكت اجرافيان وادجرافيان هم پیدا کرنا جیانک آرام و تابین کرنا خوندن و پرورده که باش جبو مالباتین خو یک جوان سدمن پنابریا ولاتین روجاوای کردستانی بو به تایبت پشتی کوروشا خوندن روجاوای کردستانی تکچو اما هات بدكي ابني صار نفكس هذا بدكي الوالد فعلا نوز جيدكم بس لو كان معرضي يعني كان كاكر قينا بيت في يمكن يعني كاختطاف كان فاي مجبور لو كي خلاص هات بدك يعني تعليمي فيك ممتازه وضعي فيك الحمد لله بقول لك باشني يعني كدراسين لو كان مدري مدرسه اخوه اسم دامي خفيك الحمد لله مرتاحا عم دورنا نديم شافي بروبي كان جيبي أنا الصيدلانية أماني عبيد من از درمان کر امانی عبید جباجاره شاما پایتخت سوریه ما حتما هرما کردستانی جبر کو آرامی لوی هرمی پیدا دبه نها لوی درمان خانه از کار دکم هرما کردستانی دستپیکا پیلا پنابریا ولاتین روجاوای کردستانی تنها هم بیزا خوش کردن روجاوای کردستانی رو وکر و جبر ویکی وان پزیشکان کاری بون بسرکفتن درفتن کار لوی هرما کردی یا آرام بدسخینن پیشی برینها الباجاره درکی معیاده وکر بیت تقریبا بری سالک و نیوه از کردستان سوری هاتم وی درکی کردستان عراقی طبعا یا تشتا هشت هناکی أستنجي الشيبين لكردستان سوري والأمي بيجن الدفرين كردي لكردستان سوري طبعا شما هاتن كردستان عراقي كردستاني الفيدر كي براستي بهتر نيزيكي كردستان سوريا وكردن أمواك هفن يعني فما بهترش فا آلاندا ما بري خدا فيدر كي أمنا تشونج در وكو أوروبا يعني دولتين دي وكو تركي لبنان غيري وانا كردستان نزيكتري ما بي وإيمانا يعني بالتالي أم كردن وأم كردي هافن قلني جيانك آرام دروشن شرده پنابريه وجبرك وجيان ده روشه كده دوی بردوام به ولاتين روش آوای کردستاني والولاتين آرام گرتن وبسركفتن جيان خواه بردوام کرن کو پزیشک روش آوای کردستاني ها خودن پروژين خوين تايبتن وكارين ناوندن پزیشکی و نورين گهان وکن أمستر نوچيان لبير بينن هفپیمانی ناودولتی لدجی داعش سبارتی گفین ترکیش با درباسمون عفرین دبیجه عفرین نل جر برپرسایتیا ویدیه هفپیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریه دبیجه تو بوهانش با آبکرنا هیزکنو جالی امریکای و نینه و او هیز نرواییه ناوندا حميميم يا روسي لسوريا دبيجا عليكو أسد ناپجرينه جهوي لكونغرس سوتشي نينه بريطانيا جيتا كزيه لسر پشتبانيا خارج اوبوزيسيون سوري را دكه بالي كاريا هفكارين من قران شان جور هات پیشکش کرن هر شاد بخته